Moje krajše ime za Moritz in je eden od dveh najstniških bratov dvojčkov. Mo pa je od Karla drugačen v tem, da ima duševno motnjo v razvoju. Ker je njuna mama glavna medicinska sestra in veliko dela, oče pa pilot in zaradi tega tudi veliko odsoten, mora Karel za Moja skrbeti sam. S tem se težko spopada, saj tudi sam odrašča in tako kot Mo potrebuje veliko pozornosti. Zdi se mi, da knjiga dobro prikaže, kako so družine, ki imajo podobne težave, nekako prepuščene same sebi. Hkrati pa se lahko od Moja veliko naučimo, več o tem pa nam lahko pove avtor knjige. Karl sometimes wishes he could see the world as simply as Mo does, without all these doubts in his head. He loves Mo's directness and honesty, and probably this kind of open-mindedness is something we could learn from Mo a little bit. Apart from this, we see that the relationship between Karl and Mo is based on love and affection, despite or probably because of their great diversity. They enrich each other emotionally in a beautiful way, I think. And thus, 7 Days of Mo is a book about tolerance too. It says differences don't need to separate. They are an opportunity to learn more about our life. Iskrenosti. Reče to, kar si misli, brez filtra in ne razmišlja, kaj si o tem mislijo drugi. To mu Karel včasih prav zavida. Je pa tudi zelo pozoren in večkrat Karlu pove, kako ga ima rad. Nasplošno je zelo ljubeč. Hvala, Tobija. Preverimo vprašanje. Mo in Karl sta najstniška brata dvojčka. Kaj velja za njun bratski odnos? A. Karlu se Mo smili, zato mu na vse načine želi pomagati. B. Njun odnos je večinoma resen in osredotočen na skrb. C. Njun odnos je dinamičen in poln učenja drug od drugega. Ali D. Mo je do Karla ljubeč, vendar je naklonjenost enostranska. Obe ekipi sta izbrali odgovor C. Menijo, da je njun odnos dinamičen in poln učenja drug od drugega. Ja, odnos med bratoma je živ in vzajemen. Mo se uči vsakdanjih spretnosti, Karl pa iskrenosti in neposrednosti. Njun odnos zaznamuje tako smeh in naklonjenost, kot tudi veliko odrekanja in frustracij. Pravilen je res odgovor C. Čestitke. 5 točk za obe ekipi!